Assalamu alaikum, hurmatlı görüşçüler, bizim podpисчиктер. Туғандар, бүгін 9 март. Бишкектеги пригородный мал базары. Бұл жерде азыр койлор, кочкор, козулу койлор аралаш эле көрсөтүп берем туғандар. Бұл жерде арашан, кайсысы болсо астан чыкканын көрсөтүп, баларын билип берүүгө аракет кылайын. Видеого басып туруңуздар. Мен канча деп атасыз, шеп? 60 канча болуп калды? 5 жаш 60 000 сом кочкор. Муз канча? 50 000 сом. 60-50 000 сом. Базардагы бала. Байке, улактар канча деп атасыз? 3,5 1 жылдыктар, а? 3,5 000 сомдон. Улактар канча? Кочкорлор канча, шеп? 37. Экөө тең 37тен бе? Аркысы 23, бекisi 37 екен. Илим жылқар YouTube. Елге бір баларын біліп беріп болу. Жо, сізбес мен улақтар жүрем қасызда. Қанша аңде ода шепіналардың баларын айтып қойыңчы? 17. Қозысы менен бі? Қозысы мен 17. Так, жандағысы чы жандағысы? Шеп, қанша бұларыңыз? Sizden mes böyle siz tartmayla koylar tartıp putunuz ile görünmeli oturar. Bayım bile TikTok'a çıkıyor. TikTok'a çıkmaz. Bağların aytpay mı oldu şep? Настроение çok ha? Videoları çıkıyor. Bozlar kaç aynı da? 10 000 som erkek mi? 10 000 somdan tamam. Boz degenlerge. Так, taşı көрсөтүүнү так баштайын. Азыр арашан койлор чыгып калса ошону көрсөтөйүн. Ошолорго спрос аябай жакшы экен. Ошону тарт дегендер көп болду кече комментарийде. Мына койгон чекен койлор. Бар. Чеп канча мулар? Чеп 30 деп атабыз. 30 мен 30 000 сом. 30 000 сом екен қысқасы. Қанша ол жігіт? Қаншадан болды байке ұшылар? Қаншадан болды? 14-15 теңкен. Ұшылар сатылып алынып тұр. Satılıp alındır. Hazır kozlu koylordun. Sezon uşlar tartып koyun. Bayke bay kançadan ne odasın da kozlu koylordu? 2 bulan. 2 kozusu var mı? Egizken de 30 000 som. Göğsü karakken boşlu. Göğsü ak kozu. Moğuz kança bayken? 9. Var. Soyuşka. Biraz jaraytken 9 000 som. Onundağı жақшы қозлы қойлар бар екен, жаңы туып тұр. Қаншадан болды байке? 15-тен. Қозылар мен бе? 15 000 сомдан. Телефонға тартып жүрді. Байке, ютубқа ен бай, елдер. Жоқ, пұтыңыздарда түшпейді. Қойларды ле тартам ғой. Елдер, қойды көргенге. Туғандар бағы қызыл койлор, арашан іздегендерге. Арашан мı? Ургача? Бешөтең комплект ургачы. Бұлардың жаштары қандай болып қалды? Қоза. Чу деп қойды. Чу деп түртізел қозла көніп қалды жылқытар жүріп. Мына туғандар. Іздегендерге қызыл арашан қой. Қозу. Баларын қанша дедіңіз? 14 000 сомнан сұрап атады. Номерді айта беріңіз. 700 0706 98 51 51. Şu байкебизге байланышыңыздар. Арашан қоз іздегендерге ургач екен туғандар, өзі комплей екен. Да бірсіре көрсетіп қойын. Денсаулықтары жақсы екен да. Қалғандарын өзіңіздердің телефондан сұрай бересіздер. Туғандар видеоны улантудан баштайын. Қанша не одасыз? 20-18 дейді қошқор. Байке, мына қозыларшы, қозылар қанша? Çoğun ken go? 20'dan deydi. Erkek urgaçı aralaş ken tuğanlar. Negisi çoğun qozular ken 20 000 somdan. Ayke satıldı o qoçqor. Satılып атабы? Ha.
Koy şimdi tart şimdi. Ya koy deysiz mi? Qo'shqorga o'xshash. Qancha dedingiz buni? Basin qancha dedingiz? Basin. He. 35 ming. Men qo'shqor degan, biroq qo'y ekan ha. Qo'shqor deb olgan qo'y ekanda, biroq 35 ming so'm deydi. Ha. Bu ba Arashan degan mesa? Atqanlar 35 ming so'm deydi. Qancha qo'ydi? 15 dan. Ya mana. Urg'ach erkak be? Bir urg'ach bir erkak. 15 dan. Buni atqanlar 15 ming so'mdan. Alsana ko'rsatib qo'ying. Teke qancha? Teke. Teke 17. Жануар улак чаба бере турган тек экен. Ушул сойгондон канча бир 25-30 чыгат, а? Анан өйдө чыгабы? Мына туугандар, чоң теке, серке издегендерге. Баасы 17 миң дедиң, а? 17 миң сом. Серкени 17 миң деди. Канча деп атасыз кочкорлорду? 25. Канча чыгып калдылар? Ha, qozlar ekan 25 ming so'mdan. Qozlarni alsdan ko'rsatib qo'ying 25 ming so'mdan. Sizniki-ku? Qanchani so'radasiz? 5 ming so'm. Bor jo'm, podratli aytaverasiz. Optom. 40 ta. Qaysilik-ku? O'sha-ku? Eko 40 tan. Qozluqo'y 30 ta. Qozluqo'y 30. Ha, 23 ta. Eng chetkisi, tetigisi 23. Buna to'g'anlar. Enchiga izlagandlarga nomer aytib qo'yingchi, shu sizniki yaxshi. 0553 255 665. Enchiga qo'ying. Mana enchiga negizi yaxshi qo'y izlaganlarga aytganlar. Qo'ykeviz o'zining enchi qo'ylar ekan, hech qanday olib sotar emas. Hem yaxshi qo'ylardan nomerlarini shunday olib qo'yam. Так, дальше ko'rsatuvni boshlayın. Qo'ylar qancha neda shep? Qanday? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 15 bor. Qancha mingdan qancha minggacha bo'ladi negizi? Ular 9,5. Mo'g'ullar 14 mingga. 14 ming so'm. Ular bo'z 12 mingga. 12 ming bo'ldi aka, bo'ladi. Tak, mana qolgan. Qo'zlar qancha nodasiz? Var jamon suluq, ha? Jashtiqdan libol enerjiya suluq bo'ladi o'xshaydi. 6 ming so'mdan urg'ach erkak be? Urg'ach qo'chqorlar, ha? 6 ming so'mdan qo'chqorlar. Jigit, echki qancha? 25 ming. Var ba, молочный bile? He. Молочный 25 ming. Ulag'i menen, ha? He. Egiz ekan, ha? Ulag'i men 25 ming o'zi bu. Ulaqlar men 25 ming so'mdan. 25 ming so'm. Ava echkilarni qanchani so'radasiz? 6,5. 6,5. Alındı bu aka. Bak hozir bak, qizil qo'ylarga var tartib qo'ying. 8,5 dan dedingizmi? Bor yo'q-ku? Buni 6,5 dan, 5,5 dan var. Eng chetki 5,5, 6,5, 8 ming so'm, ha? Erkek. Unutganlar, erkek. Deganlarga. Aka, qanchadan sotildi? Sattasizmi? Satdim. Qanchadan deyapsiz? 17. 17 dan. Qo'ylarni atqanlar 17 ming so'mdan deydi. Так, shuna ushul yerda bak qizil qo'ylar borli. Aka, matkalarmi? 100 dan bermadi. 100dan bermedingizmi? 100dan bermedim deydi, matkalarni. Baykilerin boş mu? Ha? Bastet. O'zi qanchadan dedingiz? O'zi bahosi qanchadan so'radasiz? 150. Ber qo'yib berdi. 150 so'ratgan bo'lar ekan. Qo'zi qancha? Qancha deysiz? 11. Qo'zi. 11. Tak. Qo'ylar qancha ekan, to'g'am qo'ylar? 17. 17 ming so'mdan. Tak, hozir bak qizil qo'ylar taqib ko'rsatayinchi, qizil qo'ylar. Ava qo'ydi qanchadan so'radasiz? Qo'ydi 25 so'radim. 25 ming so'm. Bu Arashan emasa? Arashanmi? 25 ming so'm. Tak,
Mına негизи кызыл койлор. Так, мында да турат. Qozlari bilan 30 tane Peki kayısılar 30'dan? Kozular men dediniz mi? ne olur. Buna qoz. Nanın kozusu kaysıl? Ne? Nala 30'dan ha. Bu ba araşan emas, araşan mı? Araşan mı? Koylardı. Kıskası arılaşma ekan da. 30'dan deydi. Mına koydu kança aytasiz? 120. Mına toştu araşan ekan ha? Kulak moştu ekan. Liniya var mı bayke? Liniyada. Liniya. Mına 120 ming so'm matka nomer aytib qo'yingchi. 15 kuyruğunu tak. Quyruq tatib ayni. Alıstan. Ha, Razrez gerek dayı samıglan. razrez kerak desangiz ha? Mına razrez kerak. Tak, 120 ming so'm matka. Olsun mene. Qo'z erkek burg'achi va? Erkek liniyasi bor ekan. Nomerni aytib beringizmi? 0500 0500 36 36 16 16 69. 69. Matkan tuanlar izleyicileri. Mozuçu mozu jönle qo'y da. Avgan mı? Bu Afgan ekan ha. Mına tuanlar hozirgi aytgan aytgan liniyasi men. Razrez, quloq aytdi. Tak. Qo'chqor qancha ekan qo'chqor? 130 ming qo'chqor. Mına tuanlar. 130 ming. Bu da bayki bu araşan da. Bitti. Qancha ish bo'ldi bu? 2 yaş. 2 yaş, 2 yıl. Koşu konu vergemden. 2 yaşında. 130 ming so'm. 4 ish. Mana ko'rsatib qo'ying. 130 ming so'm suradi bu ikkalasidan. Bo'yidagi cho'ng Araşan. Qancha nyoda sava qo'ylardi? 18. 18 ekan bular. Tak, bu yer qizib o'tadi, qizigan yer tartanch. Baka qaysi sotildi? Nalu qanchaga sotildi? Qancha oldi baka? 60 ming bo'ldi tur. Buna berekesin bersin. Araşan da va. Buna 60 ming so'mga sotildi, tak. Qo'z ekan. Ha, jandaqlar qancha endi dostlar? 35 dan jandaqlar. Eng cho'ngi 60 ga sotildi tuğanlarına. Mına tuğanlar qisqasi qo'y jaqdan tetik jagынан kirib ayağına чейин tarıp chiqdim. Video klass basıp podдержка qilib turыңыздар. Xudo qalasa ertaң da chaqildırib berem. Soquluqda.